Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah yang berhak menerima segala puji dan sanjungan menjadi milik Allah. Dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rilalanna ya asoy, engkan diritu aso marajata idi ummat selenge. Nasaba engkani tampu sege egana hikmah lebih paimang derlenna ya soy. Engkar perlu ampak kesiwang haji ya tona asoy engkamaning ummat selenge padu pai tanra ase di sedinna pada paset di ada paset di ati pakarajai pung Allah Ta'ala de gagawat din ronroi pakon sirilenai ati bahangi ati marunurunu mata makita wai mata marunurunu napakua arajanna nania kuasanganna pung Allah Ta'ala. Pada talinga mana kipai mapakabarui tepeta pada melo tobakang isinin na dosa-dosa bay cuta yarga maloppo samanna ya soy bosi pamase lempe adampun namali manang sinin na dosa-dosai ya tona soy papakedonai ati materre papalemak nai ati matedee papuranai aji matojoy tong kepada masjid dituntu riona nan nenia pamasisi matana fung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, relena ya soe masebu ummat seleng orwane nenia makunrai pada mendepungan di padang Arafah pada pasuku roko pacapurna agama selengenge malalaingang apulenganna marupa-rupa bansana enrenge bahasana de gaga aselenganna rilona pung Allah Ta'ala de gaga bedana rona pengalala sangadinna yang naritu tepe pada saat itu mereka berzikir dengan bahasa yang sama, berpakaian dengan pakaian ihram yang sama. Pada saat itu tidak ada perbedaan antara presiden dengan pesinden, menteri dengan tukang patri, gubernur dengan tukang cukur, bupati dengan tukang pedati, camat dengan penjual tomat, lurah dengan penjual buah, kepala kampung dengan penjual kangkung, kepala desa dengan tarik beca, pembesar dengan orang yang kesasar, sarjana dengan orang biasa. Semua gelar kebanggaan yang sering digunakan merendahkan orang saat itu ditinggalkan. Segala pakaian kekayaan, keturunan, pangkat yang sering ditimpakan untuk melukai orang yang kecil, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka bergemuruh sambil memanggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua permohonan pada saat itu dikabulkan, semua permintaan ketika itu diperkenankan, yaitu permohonan yang disertai dengan usaha. Semua permintaan dibarengi dengan usaha menegakkan kebajikan, paha nenia ala bapa na pun nai to pasilenangi pakai seung haji riga ungkana pun Allah Ta'ala nakatai makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa jazaun illal jannah. Na iya haji ritarimai dek gaga pamalekna sangadinna surga pemasena pun Allah Ta'ala. Hati siapakah yang tertarik, perasaan siapakah yang tak suka, manusia siapakah yang tak bercita-cita untuk mencapai keistimewaan tersebut. Belo-belo tepa zaman nia temak petu manawa-nawa, temak gangka maminasa di Mekah, matinja di Madinah, sapui Baitullahi, baui Hajartul Aswad. InsyaAllah nan lomo-lomo yang ngipung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa isatoy peristiwa maraja na tampu yesoy, yan itu peristiwa yang pernah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana besar pengorbanannya dan betapa berat ujian yang pernah dialaminya. Ibrahim merupakan simbol manusia yang beriman, yang telah menang di semua front perjuangan. Seberat apapun perjuangan itu, telah dilolainya dengan baik. Ibarat mahasiswa, beliau telah lulus dengan predikat cum laude. Nah sabab makkome meniroh, na rekomelo ipung Allah Ta'ala patandre derajat na tawe. Na warengi sege egana pacoba, na niya pangoji, ulawenge, na rekomelo rioji aslinna, riputama irlen na api malumpa-lumpay. Na rekong kaano pasawi kininaway, tujuki, mafai riseseta aja muata malade masara na sabawut ni jaji tampu ideceng ya rega tampu cening pada toha duryange patodo lina nekia macening ilisena makkoto perpaimeng narikuna tuju ki anu apakario rio aja muata taliwa mesenang na sabawut ni jaji tiwi ya rega tampu i fai. Nabi Ibrahim alaihi salam ritella yang bo na to malaboy napakua ako sangena gangkanna de nandre irelen na tasyesoy narekode na tuana to popole narekode gaga to pole sapai engka panaruntu to pole na inapamanri si bawang rirampe irelen na kurangnya makkedai. Nabi Ibrahim mettani kawinna si bawa panguluta Siti Hajar naika kaya letu mapulo tahun na de gagawi janna aga nella doang dari pungala ta'ala makkadae Rabbi habli minas solihin puang tapakada leri ka kasi wija masale aga nari tarima tongan na hajat nari pungala ta'ala riwire tongan nari pungala ta'ala wija riasenge Ismail alaihi salam ana sabbara maring kalinga ada maturu riparentai ana ripuminasai mapulo tahun cayana matanna buana atinna inta maporon-poron na rahasiana arudani temma petu angolon temma boko tubunna buah ati palerai demam siang menjadi angan-angan malam menjadi buah mimpi kepada kasih tertumpu yang dari itu Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aga na pong Allah Ta'ala na melo na mitay gang katega itapon na Ibrahim na niya maga lamun na tau na atan na de toga na ada mi bawang de gaga patdupan na rilo na pong Allah Ta'ala nasaba Nabi Ibrahim rewat de na pagaga anak na pure na puada makkedai benenge anakku namo anakku engkatowak karubang na pagkuwa kacuan na Nabi Ibrahim alaihi salam aga ripanipini na tengana di pungala ta'ala makkadai riana na makkadai ya bunayya ara fil manam inni asbahuka fanzur maza tara anakku Ismail majepui taku ilalatin roku unipiko majepu gerek ko jadi peko ga tamma tanga muana nappe bail na Ismail makkadai ya abati if'al ma tu'maru satajudini insyaallah minas sabirin ambokku tapadupai engka na perintah pung Allah Ta'ala mati pitalologa ka saisa maturu na sabara dek gaga tau na Nabi Ismail alaihi salam melo rigere nasabata tanah toy releng atina makkadai namun tinggal kepalaku badanku terlentang di tanah aku siap sedia atas perintah Allah rega ungkana dek gaga tau na biar hancur lulu badan jasmani asal rohani jangan rusak dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau iman berbicara, penjara laksana istana surga, tiang gantungan laksana lambaian bidara dari surga, maut adalah pintu gerbang surga untuk menanti. Dek gaga matane risesena, laut kurenangi, gunung kudaki demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narimakwan na naroh padang kaki mai palisui riwatak kaleta makkadai de gaga meloto rilebo na yelino
dek gaga melot tobatur lebo na yelino sana sabak ya manenna mancaji manengi rahasiana pung Allah Ta'ala. Dek gaga bedana rilona pung Allah Ta'ala sang adinna tepeta nenia etauta lau rifung Allah Ta'ala. Aga na elotongan na nagere anak tak nanak Nabi Ismail alaihi salam nasoron ni pisoy rilonna anak na natia makan ri pisoy. Padahal temaka terna pisoy mafue dua batue riwattu na betan na Ibrahim ri batue araja kosan na pung Allah Ta'ala ure tia petu uli tia sape juku tia malara darah tia macollo nyawa tia masarang nasaba makkomemen ni ropura na todo ri pung Allah Ta'ala temakan re anu matarenge tepatodo anu macirue temapamangu afie tepauno anu mosoe narekode na situru el olena pung Allah Ta'ala na pole na Jibril tiwi kibas pole ri suruga si kira-kira pasulle pole ri Ismail na salama na Ismail pole ri amatenge makkade toriolota sabar ako musukuru mupulong birita madeceng muallongi-longi na iya pamalat na to sabarae dek gaga sang adinna deceng misimata pole ri pung Allah Ta'ala na makkada na pung Allah Ta'ala ya Ibrahim kada sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim majepung padupan ini pimmu majepuikeng nasa pung Allah Ta'ala kiwala ni nasaba pamase pole ri pung Allah Ta'ala. Mengenai peristiwa ini sesungguhnya ini besar benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak dengan seekor sembilan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang, kemudian yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ia narupas sabareng sikira-kira akacueren ri pangluta Ibrahim ranjul kangi ritau idi punai kelebihan untuk makarobah maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan falam yudahi fala taqrabanna musallanan. Barang siapa mempunyai kelamaan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka hendaknya jangan mendekati tempat salat kami. Narima kona naro ajak lalo kinangka kabeti tanru tedong betuanna maseke kangi orang parata nasaba iya tu to seke mabele pole ri paranna rupa tau mabele pole ri suruga nania mabele pole ri pung Allah Ta'ala nasaba engkai tahangi orang paranna untuk dia decenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Mancaji toni contoh ridi tau malebih ribuarane akale barani ri pangluta Nabi Ibrahim de na cari nai orang paranna demi paselen nerengi parentana pung Allah Ta'ala bahkan namoni anakna relatona gere demi papujinna lauri pung Allah Ta'ala. Ya muaidi na serki makaroba orang parata sesuai dengan kemampuata makoto paro paimeng toma lebih ku makunrai pada kita kiri panguluta Siti Hajar de nalawalawai ambo nanakna pegau pasuron na pung Allah Ta'ala niaga mencaji hati pendorong diliputi putus asa memberikan semangat kepada hati yang resah penghibur hati suaminya yang tertimpa duka kepada hati mencaji kue topa mencaji suruga relenna ati ambokna sininna pamasena pung Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mancajitoni pangaja ridi silesurem maloloi makadai alak kalibarakeng ripanguluta Ismail anak maturu rito duai pajajanna koe topa panguluta Ismail sai kalolo matandre aturu ripung Allah Ta'ala punai sipa sabarakeng sekali melangkah takkan mundur walaupun maut menghadangnya sebelum tercapai cita-cita dan tujuannya. Ya nari itu pamasena na niya reona pung Allah Ta'ala. Oleh karena itu ajak lalo kinangka madorakai to duai pajajatta maganahan rasa-rasanna indo ambota mapamula kina tampu na piara-piara ki wattu bay cutta na pakuru sumangak ki roja si unin na indota na de dulem palay mau ni si pupu
Wekapito manlolisa menre Mekah. Detopa nasiwala napakuha jasana lori di yamanang. Pedi pakasi tomatoa punai wija-wija mapali-bali. Anak paha tojo paha atinna ripangajari teneng kalinga. Neng kalinga ten nepegau temalaku. Laku si tanranna anak-anak cilaka. Tanranna anak madoraka. Anak tomaturu rito doai pajajanna. Tai semoga ha tomadorakari to doai pajajanna. Maka di toriolota. Nigi tomadoraka rito doai pajajanna. Maka tenik temakan. Maka tening ina marunrung. Maka leja ina marutung. Mapoka pinrepin cepute. Narepa itelo. Mapetu sampeang. Mapolo sangilai. Tecoko temacoli. Tenacengengi papengaja. Temitai perempajang. Rito duai. Dua lino. Lebih-lebih pa acilakan dari Sri Mundrina pungala ta'ala. Al-jannatu tatanu akadami lumahat. Naiya surugai. Rialawai. Pakale ajena indota. Nenia ambota. Makadei. Anu biyobiyoy. Pedi papale nariko biyobiyoki. Teng indo, teng ambo. Malupu, teng mandre. Mandre si risariaki siki. Mapela ten ricanongi. Maceke ten risalimuri. Makale rojong-rojong. Teri ten ripakuru. Sumanga malasa ten rijampangi. Mate ten riwalung. Riwalus si daung uti rakko. Rilemes sirgang kautu nakai si bawi. Engka si nasesa bawi. Nandre si asu. Engka si nasesa asu. Nandre si bebu. Engka si nasesa bebu. Ritaro si ripalet limai. Nahiri si angin. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riolo tagkusalain na yaon ro malebie kupiminase peletukang dua telu papasenna andre guruta pangikmai papasenna to madeceng yatinna tau ritentuangi tentuanna tajang rinenuangi papangaja bajana napaitai temalengeng mapaguru temapetu risininna selona insyaallah lino letu di akhirat. Maka de tomato tariolo tetop batakko nasabak lempu mak besi kelingi nasabak geteng akkawali ko nasabak ada tongeng musandre indo ambo temapeselengeng mupusipai sipak nawaye nalai mariawa namatandre akkeguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dato ito panritata telu gau pasalama ki rilino sedi apecaki nasabat teaki marepa dua alemaki narekoteaki polo telu akompeki narekoteaki petu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka datoi andre gurutta seu itepeta nasabat sempajang, seu i waram paratta nasabat seke, seu i liliata nasabat mekko, seu i pat disengeta nasabat oki, seu i amalata nasabat nyamek kininawa. Nenia engka 10 tahun nageli pungala ta'ala rilebo na yelino macilaka rilino nenia di akhirat. Nomoro sedi nasa nabi nasa andre gurutta tau sogi nama seke, dua tau kasiasi nama tempo, telu tau panrita nama ngoa, empat tau matoa nama lampe nawa-nawa, lima tau malebi nama jaampe, eneng makunrai nama kurasiri, pitu pakka malai nama danduang ria malakna, arwah tau malolo nama kutu, asera tau maparenta nama ceko-ceko, 10 tau pegau pakai siwang nasaba nekia elok mi riaseng. Nauzu billahi min zalik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka olehnya mari kita hadapkan sisi di hadapan Allah, mengolo kirpung Allah Ta'ala. Ya degaga ria katai sangadina cenin riona, degaga wadin ria pai sangadina surga pamasena pung Allah Ta'ala. Na inringi pamase salamaki lino letu di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa yakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi adal a'yadi wa karrara ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah fima amara wantahu amma nahallah anhu wa hazara wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi kadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi wa tabi'in bisanin ila yaumiddin wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. Allahumma yuqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atika. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Saya atas nama saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.